akula bakhona emakhaya ukukhuluma umthandazo wenu uDlamini osepititif ngokuhlala ngiyabingelela Swaziland, South Africa, UK, America, Botswana, Zimbabwe, yonke indawo la kufela khona ini umsakazi lapho bakula khona ishayeka bani kaDlamini ibani umthandazo. Akula bakhona emakhaya namhlanje isonto othi uNkulunkulu ngaba kunye nani anikhanyisele. Ngicela ngaza kwethu singalahla amasiko ethu, sigcine sibe namandla. Isithunywa into ekhona, amadlozi into ekhona. Uyangena emanzini kwenzeka umehluko, sikuhlambulule kwenzeka umehluko. Namhlanje umthandazo uDlamini namhlanje usePophomeni uzobuka ini amanzi. Isithunywa sifendela ezahlukahlukene. Isithunywa sifendela ezahlukahlukene kumuntu. Kuphinda eyiningi sengichazeka kaningi indaba yesithunywa, but ngizenza ngamandla amakhulu, amandla kuphi asemanzini. Asengeni khombeka amanzi, amanzi kufanele ungene kuwo, amanzi kufanele abe mhlophe kanjani. Ukule bakhona emakhaya. Asiza ngapha. Ambisa lenzana le. Ngelo. Uzonani? Bakhona emakhaya amanzi abanganje yangena khona ukhuleke thandaze bese kufunako isimbalo sisekenzeke bese sicela khona amandla la kuleke bakhona ukuphika kanje manje la imani ayisinkulu kakhulu amandla amakhulu sezayona ngala ukuthi la ukuthi kusembono khona khanya yabo kahle.